wang weng la wono ti TV weng in radio weng ma dit lo bati lo ko nyo mi address e lo kum tuo me Ebola gena da kamara yeni la dit lo mi highlights kum jeme weng dan ma giti luoro ni o tuo ni tika kobo nyo o kono Kampala kono o Jinja different ministers go be kenye me your confirmation your clarification when kera tuo ni karo kere transmitting ning namba padana moto ti kwene kidong ba perte ko lo komgo yara gwera ni Ebola ma ti wachine bo akikwe ki UK ki America anero message pa la dir logo in fact can I take a me tama my comment would be on the last part me wajani ne polkar ne ingen la dir lo spiritual take scientific knowledge money in your background money ko biro me your details ma in that you can't dispute bedak peran wa mete gi moy kan la chen ne statistics ki figures ma en boloni wen ko to kenyo gena pera tek ay ni o wachi Ebola petit woman on Romalo Uganda PM the doctors are very prepared milwenye kum tuo eni mero lokala de lo kita take a quoting en kwere PM ke ne na vision ka eni it's a very big quote mo wajini Ebola is treatable nothing is impossible that is if cases are reported early the country's medical workers have the capacity to treat and control the virus donc me doctor lock para dirlo man that shows you how prepared kita daktari gitia atera kwere mi tiji kum gi moke ken ento kilibano mano o meta nyim kon wajne yelle pa daktari mi nena kiti to Ebola lo Uganda chabi manien ke bi chako temu gena vaccine makko ko ki Oxford University en kiti wajne ake UK ni UK ki America I think that is one step towards ending the problem. Yeah. PM dong tuo weng matika birne kitika nena kino gingo kino yadgio onyo kino agwera gio. Initially I didn't even know. And namirbe wacha yara gwera me Ebola berak mapange is already being made or in place. Eto ma wajne kamalenga ni frontline workers daktari magitika luwenye kumtuo na yego bukwono ngene anamba me yara gwera mo bo food knock about 200 to 400 yara gwera mo bo eto gin mo kana mo loga ba yo berka chimo wang dano ma ki daktari wache ni go berkin contact with jomano aka guno infection nyo guto tutwale ngar mona chel ma logo winye ken pengno berkal lui chero or yar kamo kene o kono nyota ki nying mapat me contact mapat wax pe ke lob kore la dir lo waye ni la kori dana makumero mirgo jok la kori teach en ne no exposing dana mo kene joma yen bi wor ket gin dakta me bi logo ket gin piano tracing you ni pat but that's the guy who came and finally died from Chirudu yes. I watching ngi lok mala dir lo bo waye da ko yo ya por ke le mo no you see computers nowadays talk to themselves computer da yang logo da waye la ngatu binon waje nye mapat I ot yar pian nge ke waje nye chele computer amo loke ken gi ci waje nye so waje lok en ni peter madani dana magi ngwaje pian in pera mo ngwaje ka Ebola do noy no gen motima maraja yani ingeni once the contacts are misallocated in only two of an poke and neno gen madano beruke luor ke polkare mun ke waje ke containing yo ke yubo quarantine centers ni no ke meta ke juek ketano tuo romo ko kwere ento nye eni wow luyo kio yat actually ikin jo mo ko manir mo cha ko ke bola wachi mono luyo o chere wo dan wore ko yar wala tuo wore en wore ke no tuo ene o kelu the first scenario me beefing of security o no kare da ko luyo chere yar mo kene tuo di ke kono reyo inde nen kama eno cha ko yeke tuo ke kono bino to away Kampala in Chirudu kano tuo no tika spreading ada Emma no romo kelo tuan pa ma diet itano because contact points ma eno berka wa kanani what is the problem madong karma eno to ma ke pimu ma ke wa suspected case ke chiar ke pimu ke no do to ki Ebola ki nero nying madong ke no kom kata ma ke no komane ene la tuo mo lui ki kun ka eno yar timo jo nying kane
There's a problem. Why would somebody behave like that? And I la did lo big loga yema takotwal ni kay no to me Ebola konya wene pere konya mi wrong information pe mi information mabe pian ene konyo dano me ngere iti konyo daktari magubuti kumi per tek madani mi information mati kibene loga lokom traditional healers wala lo ngini ajwaka Luyeja. Traditional healers ni kumbiri pedong chawa me konyo dano magubrinyo mugubino borni o to Ebola tie mi ayar kong de work dano makumbano beri pian in betika exposing yourself to Ebola pian in maybe treating ngat kilu ki yata jani mo ni be pop konyo so pia tek madani dano work rio ka chair bot traditional healers nyo ajwaka me no yat magang Emenera tuo wek don nya wek o mette no don ke dok bora jwara inge geno wek la dirlo bolo ko mane la dirlo wani kar ma tuo jonyo furu bino dan wani ren bora jwara o ki rawo ngari na o ngari kono gena ngo now those false mythical thinking lok matia adana bene pe kono bene gopa ne bene pe ti mere dier kenyuni I cher kuno ne Ebola ka I mar luet yat money gwa ke chang ngata rom wachi matiati is not scientifically proven ene beri chalo myth ne pitia dabe ne peti logopa itie meri kenyu wa ngata mi yat bene ngati gwak ti yu gwak peti yu and we ka timo we ka tem while he can control the area piramo controlling how the whole system is functioning I aromo nyu gimo again Kini dan ka igitika mori mwini ka itika mori mwino ni itika mol chere mat ngo make yu aloe vera kiri mon make yu ki gena ki chapate mo ko lo ngo ngano ci mat ngano rub wa ko tuwe awachi neno dan no kira gi way man kini gi way ci commando tika losing market pe ko ite cham ci commando cher tuwe you know pe chere choron these are myths you just have to quantify it meaning mema gopa eto mi dugu chen local de lobo I think is 100% right to jonyo ori tutwal I Highland kaka eni PM dan makono bober dan ma chel mo en ne chaw la korigi mo ken dan cheru gang dan ponko ma until later on maka chako disagreeing kwede o we kala dilo to chini ajwa ka pero mo chango tu chale Ebola these are viruses pian ina ajwa ka maybe ti konyo ngat en baby no to me Ebola ki bena gen mo kana mo lo ka yelo lo gen what ni tiki la nyot nyo symptoms ma nyote kamaleng ni tiki Ebola ona wibare temperature ni la mal mo kana bere cha ko ngok symptoms me Ebola en pairing ki wi boda nyem taxi pian dana mo butin ine weng ne tika exposing gen to Ebola so mira nene ole war wi ne manaka en mala dit lo kom me Ebola en wa pia takani pia o Kampala dan po berkilwar madir ki bene vaccine yara gwara tie ki bene dano mete ki gwake atamani madit mo ramo wachne ki Kenya ye jomatiki chiane mar tiam they can continue reading more about the Ebola Uganda gets Ebola vaccine we have a full story and this is our sister paper po ramo kwano jimweng matiye nyumo wachi ento kai ramo nongone furi ramo mete ki meto ngich mate malupe ki lok mana dit lo ki dong bele jimo kere ma pat makaro in the new vision